O le fia nei o te fia tala noa I le tātou fono te talo. Ai masalo o lela tau tilo le amatanga nei tau sanga. La tātou toi whalongo ai. Le tāua te lo le menu le talo I tono le kalesia. A mesial te mile o tātou savalia nei. O no le tele o me o lo fa penana fesoa I nai tātou I le wha mai. Ia mesial le mea le lui tau. Le awhaino ngā luenga nei tangata. O le awhaino le economy o le atunu. Ia o le awhaino o whale mai, mai o tangata e peo na tātou loa nei. E le o se taimi whaingo fia le o tātou o iai. Ia o te loa la, na le pau lava le tali o whaafita o le tātou o ilumo le atua le te talo. A wana o le tali le o te loa ia uia. Voi lea o le ngā luenga lewa wala o inai tātou fona talo. E le sita mai ngā luenga la titi e whai asi te le. Wa o tau le whaalangolango iai ia le te leo le tātou ngā luenga e le tātou o atu ilumo le nofali o le atua. Ia ai mo le afia fine nei e whaulu talaina whaapea le tātou mafutanga. Changing the world through prayer. Suinga o le lalolangi e awala I le tatalo. Yeah, God is still in control, but we can ask God to change things. Vai ona tatou wala au le atua e sui mea. O loo tā ua te tonu la fionga pa ia le atua, le tā ua te ora menio le talo, o le me mua la. Every believer is called to a life of prayer. Amen. O tangata whaolaina uma e ta tau ona te talo. In fact, if you go to the New Testament, you will find that Jesus never hold a prayer meeting. But he always goes and pray alone. E ke vai ai, o le tele o taimi fo lele alu fa mai o no fo le o so o na alu le Yesu te talo o no fo le o so o no le o so le va alu Yesu te talo. Always e na ta uma ya tato o le mene o le prayer is a private thing. Yes, o kako prayer meeting le nei, but more so important o le o langa te talo o to uma te to tas. O le prayer ministry la e le fa pe fa to atatalo ina ua tato o mai fa tasi e fail tato fun te talo le ai. So se tangata ala involved in manual fun te talo, you must be a person of prayer. You must be a person that is so committed to prayer. Awai a fa pe e fa to a e te talo mai te mi o tato maftanga o oki a ko le mea. Tato prayer ministry. Now, every one of you must be committed to a personal life of prayer. Yo e te tau ona e committee lau personal life of prayer. Wa e le committee lau personal life of prayer. E whainga tā pe a o te mi o mai e tātou whaatas. You're only there as a person, but there's no impact because ele o e tangata te talo. A le fatoa e te talo e ngau e sau kako whonu te talo. So, o le prayer la, it's number one, must be treated as a personal thing. A whonga la tō le pawa la o le mea leo kai mi o mai whakasiai. So, everybody who is a prayer person, o mai lule tātou lua, no fo inga tupu e fitu, whai upa suma le whaa. A whai e wha maulalo lo unu ue ua ta ua I lo ingoa. Malato ta talo, masa ili a te au, maliliu ese yo lato wala leanga. Una o wha alongo ai lea mai le langi. Ma wha maa ngalo ya lato wanga sala. Ma wha o laina lo lato nu. Yeah. Ole verse lea, o lo o wala awa I tangata te talo. If my people who are called by my name will humble themselves. That could be individually or it could be a combined prayer meeting.
Pato le key point lele amai le verse lea. Pe a o mai o utangata e te talo. Pe a te talo utangata mawha mawalalo. O lea la ta ua I le ta ele mea lea. O le te talo wha mawalalalo masa ili mai nao. E lua vai nga pito e sili ana ta ua le tangata. So se tangata wha o leina. E le vea ima tatou. Me mua o lau kaimi ma le atua. Amen. O le melo na lua o le afionga pa ia le atua. How much time you have committed to prayer and how much time you have committed to the word of God. O I ngai te temi na ile effectiveness o oi. Awa afa pe le o se ngaka e ki ko anga I lau personal life of prayer ai ki ko kongo le prayer ministry. Instead of you being the solution, you become the problem. So la ulu ila le ya tato, how much time do you spend in prayers? Awaile nga ele fa pe or ke mine ka ki mai wa pe or committee le ai o le mea piko sile nga ka ua number 1, it's your personal life in prayer or your personal time with God. Number 2, or our personal time in the word of God. Awalanga o vaenga I lua. EFESO soni e te ele ngata e te mala malama I le mea lai fina ngalo ile nganga pa le atua. I confirm le upo le atua. Mea ia e vato le atua le fontalo. Mea langa e linga ka ua keli. Ia whaafonga la whai mai. A whai o mai talo wha mawalalo masa ili mai o whafonga whai mai. O na whaafonga leo le atua I tatu te talo. Ta tala le atua le langi. Ai wha malo lo ele. Me la le fa malo longa lo ele ele ve ai le eso o koviki ele ve ai le foi le manuio tangata ela tonga luenga kele yo me afia ai pe a o fa malo lo ele tu le lo ele a le fa malo longa nga le tu e awala mai kakalo when my people come and they pray. Amen. Now what is prayer? Prayer is speaking to God in order to give God thanks and praise and also to ask God for something that you want. Olongo wingala talo olo tala noa le ile atua e amatu ia ile vi inga e amatu ia ile ufa afetai ma ia e talo sanga atua ile atua e se mea le ke mga oi. Prayer is to address God in adoration, confession, supplications, and thanksgiving. O lau te talo lea, o lau atoa inga leo lea tua, po lau whavi ia te ia. Ia po lau tau tau atu le matanga o fio lea tua, ia ma tau atu ia ilo loto whaafitai. Prayer is to make an earnest request in a humble manner. O lo no vinga o lo wa ngani le tua is a loto mawalalo. Prayer is a petition. Manko vale no famatala ku prayer is a petition to God. O le upulo petition is a legal terminology. O le upuna le fa ngai kongo le fale fa masino. Ai e fa fonga mai o tono le fale fa masino le fa ele petition meaning o le watu tangata e watu ala tu talo sanga le fa masino nga e tu sai ma le tū la fono wha avaya le atua lau umana tūsia I to tono tu spaia. O lono winga la, that's when you take the word of God and turn it into a prayer. O lono winga la, o lo whaile le atua lau te talo, ma e whaile atua, o le whai mai lau upu, o wha lava lava, wa o malo lo ai. O le whai mai lau upu, wa wha mativa ina oe, ina ia wha mau olo ina, kusala o mea ia ka ki o e petition I rumo le atua. E kusa ai mapolo misi lau umanga wha mau kongo kuspa ia. O le mea langa e lenga ufa iaku e tā unga tele lo malama tuspa ia. E awa e malama tuspa ia o na whaingo o fia lo leon te tatu te talo. E le upu nai te tono le fiong pa ia le atua e feso soani e te oe te malama mai. O le petition is simply claiming what's already recorded in the word of God as a promise. O le polo misina le atua ya tatou.
Prayer begins with an understanding of the greatness and the majesty of God, or the majestic of God. O lau kakalo e a maka lau kakalo I lau tilo atu I le atua o kase ke leo le atua maka o kia o le atua. Kusale a leke a matana e te talo. Wa e kilo aku le ke leo le atua e le ai ma se mea impossible le atea. So prayer begins with your understanding of the greatness of God and the majestic of God. Olongo winga la le aku ya mela lo loto ile atua. Olo loko la ufe mai. God can do all that I'm asking for. Prayer e ka kaunga ia te a matalo te talo I lau tilo ile atua. He's a big God. He's an awesome God. He is the God that nothing is impossible to him. Hallelujah. Salamo le fafa mo le lua mo se. Lo wanga ngai ye e fa manu watu ya Yehova. Yehova lo watua e matua sili lava oe e ofu oe le vi inga ma le matango fie. O lo e pulu le malama pe o se ie pulu. O lo e fola le langi fa pe o se ie pui. Tu sala lele amakainga lau pakalo. Lau e kilo ku kasi ke le maka o kia le atua. Usala o lo mafo a koa le iai I lau te talo. O lau e whape ka ele ai se mea ele mawhai ele atua. So prayer begins with how you see God, how you view God. He's a great God. Afonga il tala al salamu mai. You are a great God. You glow with splendor and majesty. The Lord wrapped himself in the light as with common. He stretches out the heavens like a tent. Usala ele mafo ka vika le ai. Ele I fai lang kakalo. Mo vai ko ka se ke le atua. Ele ai ma se me ele ma fai ele atua. E ma fai ele aku me uma. A makala la kakalo fa penga. Maka ukia la. O la wa ilo ele atua a o leke mafuka ku lau te talo a o lau kilo la ia ele atua o ka maka ukia le ke leo le atua. Hallelujah, Lord. Prayer is communion with God. O le te talo o le lua mafutanga lea ma le atua. So se kaimia la ke kakalo ai. Communion, meaning that you are spending a relationship, a time with the Lord. Salamo no lima fa mo le lua. That's why ya te oele vi inga fai ma le fa longo I siona. E ava tu lava ya te oele me na tauto ai. Le fa fonga te talo e o atu ya te oe tangata uma. We fa fonga la e fa mai le fa fonga te talo e o atu ia te oe tangata uma. Prayer is communion with God. Amen. Mai o le whaafofonga, ke waku ia ke oe, e le ai se kakalo e le o whaafofonga ia I le atua. E whaafofonga le atua te talo tangata mio le anga, e whaafofonga le atua te talo tangata mio le lei, e whaafofonga le atua I koinga kakalo uma, o le ese senga lea. O le kali e le akua kanga ka mio le anga, ma le kali e le akua kanga ka mio konga. Ai whaafofonga uma, e ke loa e. Po ai al kanga le whaola inga, e whaafofonga. Ke longa e, wo whalonga I mole mau, isi tangata fo I e, kako I makoi le anga, makoi a mio le anga. Ai, e whai mai o whamele mole mau, lesi ari e mai, o la ua on the verge of dying. Wa whai e lang kakalo, whai le nga ke le ma, a la e whai lang kakalo, whai mai te talo, mai le atua, a whai e mongi e eisi akua. O mana o mia. O le mole mauna le uso lea. O le kaimea nga whai elana te talo na I le atua. Nga sau o ilo ma le atua. A whanga lao e whaifonga le atua I ka talo uma, po le a lava le koi ngā mea le ieri kangaka. O le ese senga o le kali le atua, o le a kongu o le mea ngai pe mo I le mea ngai lo roko. A lewa matala tawita, ma le whaifonga te talo e o aku I aki o e kangaka u, e leo wha menga o kangaka le lei o, le I o fu kangaka lea. Mipi o e le mala mama, o le alama ko ngā o e ngā kangaka.
Awala ngai kele ka mosalemi. Ele mala ile atua. But ole moli mauna le no fa longo ile si mosalemi nga. Fa mai la natala. Nga fa longo ho le akua nga le lo. Fa longo ile akua. Nga fa longo ile atua le kapo ile o ke siang. Ele mala ya ele se nga tafa ola ina la. Aula na ia te talo na sona fa ile atua a fa ye mo ye si akua. Fa ali mai ata. Ole moli mauna steine le. Mole kaiminga nga akua ku mai le atua ise popula ko kongo le poku le nga ia. O inga fa ola inga ma avelo ngola ile ri. Ai vai eu tanga tenei. Ele nga ka foi le wapona again, but si e fa fonga le atua. A ole kali la le atua e kali le menga ile loko oi. Awa pole ale manga yo la kalo. Pole ale manga yo fa opunga ngai fa mai kakalo. Pole ala va o menga fa po ngai ko kuri po ngai ke fa o ilalo. Ai a fa e kilo mai le akua ile loko ngai fa yele kakalo wa kupur fa la velavi. Amen. Effective prayer begins in our heart. Yoi. Salamo lusu mo no fa mo fa po lu mal todo. Yo vai. Ya esu e ya tiao. Matofo ya tiao. Ya e fa mama yo manatu malo loto. Awa o yo luma lo walofa. Wa o samali fo ina me moni mai ya ti oi. Salamo lufu lu mal ko. Yes. Mai ole verse le que I'm looking for ole verse mai ya esu e mai lo loto. Examine me, Lord. Su e mai ya uleli ie. Su e mai ya uleli ie. Afonga mai la. Ole effective prayer, it begins in the heart of man. Pamaltala tavita ile watu lumala tatalo. Leli ie ya esu e mai lo loto. Awa ke fa ki oi e mafainga e sau do fonga kalo. Be mafainga e sau ke kakalo. A le loko nga ie ki oi. O le loko lava o le leonga. O se loko se teika. Ia, po se loko hoi le fa mangalo. Ia po la lava koe ngā loko nga ie ki oi. E mawhai alanga ko mai e wharika kalo. A o le loto o le matua le. Vai oi. O le te talo le ata vita mai leli ie. Ia esu e mai lo loto. Effective prayer begins in the heart of man. Effective prayer begins in your heart. Awa afai ke sau ke kakalo ele lo loko o kupul vale verdade. Salamo sala ko suluiva fa po lufur kolma lufur fa. Let's why ya eso e mai ya tiao. Ma ia esi la fia lo loto. Tofo mai ya tiao. Ma ia esi la fia o mana tunatu. Ma ia esi la fia po ya tiao se ala tinga ai. Ma e tai na mai ya ule ala o whaamuvau. Ai kere i saula ke kakalo. O le mea le fa metal tita fa mai ta vita le atua le ali ia esu e mai lo loto. Ia esu e o mafo fonga. Pe ai lava se me o afa ina o el tamafta. Toke loa o kou le kele o fonga kalo. O le pisa oia. Ah, pisa o ma loko lava ke le lofa makala. Mai talo ta vita le ie ia su e mai lo loto. Ma ia su e mai lo loto, ma ia tofo yo mafo fonga. Ma ia mai pe ia se mea o ilo tangata. E a whaina i ta maftang. Otherwise, ngā le pisa o ai le ima se effective. Ok, longa o kou o le so se tangata e sau e te talo. E ka kaunga e kilo mua i lo loko po le hale mea ngai kukonga. Because effective prayer begins in the heart.
A desire to work with God to bring down the will of God on earth. E te tauna ia te oe le naunau ta inga lea. E te talo ai le fina ngalo le atua, e te tau ona a maia le lalolangi. E leo le fina ngalo le kangaka, le fina ngalo le atua. It's like it's asking God, God, what is your will that you want to execute here on earth? Na e le mena i lo fina ngalo e te mana e whaatino i nei le lalolangi. Aleluia lo. Mo mosa mo le sululua lu futo. Wa foi ia mamau ia te au na o wanga sala ia Yehova i lo tu ua le fautua mo o tou. O te whaasino foi ia te o tou le ala le lei ma le tonu. Tala le Samuelu na whaile nu. Wa mai nu o le atua ia Samuelu. Samuelu, mako manga ngao se mako kupu. Ave mai tala ai foi ia. Ale atua ia. Whahia le mea la woloto e le atou. Wa mai lo Samuelu, vai. O landa te talo nena whaile atua, me o lo loko. E leo le mea ngā ko ke loko i ai, a o lo loto. E fia au mai le mea lai le loto le atua na ia whaia i nei le lalolangi. Fia au mai le mea lai le loto le atua e whai i nei. Amen. Wa e ke vai foi, ke le au isi e ka le isia, e le vea wha amgako. Ia e whaia me ka ko ke loko, ia e ku le mea lai manga o ai le atua. A le mea lai le manatu o le atua, e fia au mai le mea lai le loto o le atua e whai i nei le lalolangi. Awe, o kako kakalo fo ile kaunga whai, tatu te talo le atua. E au mai le fina ngalo le atua e whai le lalolangi. Awai, umai whakako mea e whai. Wanga o mea o fina ngalo, kangaka e whai le lalolangi. E le haime se mea o le fina ngalo le atua o whai. Mea ngā le manga o mia, e mana o mia e tātou. E fia au mai le fina ngalo le atua, mai le langi e se i whai le. Anka kalonga Yesu. Mai ia whaia foi lona fina ngalo, e pei o na whaia i le langi. Effective prayer is birthed out of knowing God. O le te talo effective, e whanau mai lo i loa le leo le atua. I tell you, if you do not know God, you will pray like the people back then. Lea tu wae. Ua mamau lunga le mea o lo e fio ai. O ko inga kakalonga, o kakalonga o mea nga whaalonga i ai kakalo isi kangaka. Ai e fesiri pei lo le apua, kua le loa ma le apua. Aro whea te oe, effective prayer is birthed out from knowing God. E pēla le talo ia pesa. Whafonga la tō talo ia pesa. O le kakalo piku pupu mai. Lord, bless me. Let your hand be upon me. Keep me away from evil. Whai mai tala atu sipa ia. O na tali leo le atu le tatalo. A le pupu o le kakalo nga whai. A le kakalo nga. A e alu e sue. It came out of Jabez's knowledge and personal relationship with God. Po le ala upu kwa ngā upu e whai kei me o lau kakalo, ai a whai kakalo nga e ngā whangau mai i le lua relationship ma lea kua. It's powerful, man. It is very powerful. Ngai lo le kau wha makala le tu ai wa mamau lunga. Oe o le tua sa pana panea. E te sila fia mea umba. Usa koe ngā kakalo ngā e whai mai fo le mafo whawara o mea ngā o mai lisi ma wha alongo e kakalo isa. O koe ngā kakalo ngā e kakalo aku le akua. O lai whafonga mai le atua, ai le kari mai le atua. Maio, effective prayer. It's birthed out of you and me knowing God. A e lol tangata le te lua ma futel talo. O le makwa effective. Salamo e iwa whai upo iwa marsifu.
O yeo vai fai ma olo mawalunga mo le ua whaasawaina. O le olo mawalunga yona po e iai le popuanga. E whaatua ia te oe ua i lolo suafa. A wai e o vai e te letu una i lātou o e sa ili a te oe. Afo mai tala le atu spai mai. Ele tuina ele atua e sa ili ia te ia. Bawaila, o le effective prayer lea, it comes mai le kangaka lea sa ili le atua. Ai afa pe ke sau kakalo e ke le sa ili le atua, you are just praying because you know you are in the prayer ministry. And if you're just praying for the sake of being in a prayer ministry, ai le ai ma se kai minga sa ili le atua. Yeah. Afonga mai. O le mele me la fiong pa ele atua fa mai. You never forsaken those who seek you. Salamo, you never forsaken those who seek you. Ayoko le pafuri o le mele o lo sa ili la o e lava kaimi. Lo sa ili le akua. When you're sick, it's very powerful. Seeking God. Filipi tolu fai upas fu. Ina ia o ilo o ia ma le mana o lona toi tu mai. Ma ia whaatasi au i ona tinga. Ona ua whaatusa ina au ia te au i lona mali. God wants to make himself known. As you spend time with God, he reveals himself to you. Untitled Paulo mai ina ia o wiloa oe malemana o lotu etu. Effective prayer is birthed out of you knowing God. The effective prayer, if I know my Lord etu. Ol tangata te talo, pole prayers, pole tangata te talo, know how to access the throne of grace. Ol tangata te talo, ol tangata na te loa, aluatu ilumba le no fali. EFESO e tolu fai upusu tasi suluma lua. Tu samalo na finangalo talu na mualava. Na ia fai ke riso Yesu lo tato wali. O ia matato mawai le fa malosi. In him and through faith in him, we may approach with freedom and confidence. In him and through faith. So se tangate sau le no fali e sau e alu te talo pe alu ruma le no fali o le atua e te sau lo fa tua tua. Amole mole po mama mai tatou e ke sau lo fa kua. E ke le sau se sia awala. O lo fatu atua na e avatua ele atua e te oele sa o tonga e fai male confidence for ele ki approaching ele kin le throne of grace. Now access to the throne, come near, approach with an intimate face-to-face interaction, meaning o lo fa la talata mai le atua e te lua fa afsanga e ui alanga ki le vai falling o le atua. But in a spiritual realm, you know that you are in a time of prayers. Hallelujah. Salamo lusu malfafa upatolu malfa. E lo metato. Oi se lua ele maunga pa I ole tu. Na ole tangata yai lima mama male loto e mama. Ole kangaka kakalo. E te tau o na sau I luma o le nofo ali I o le atua. O le awala I ke sau ai. O le loto mama. Ma lima I mama. E whaafafonga le atua I te talo umakangaka. A ele kukusa le kali le atua le tangata mama lima ma mama le loto. Markangaka I sau kakalo ele mama le loto.
How do we access the throne of grace? Kasi le mediator. Nga le pau le tangata e tū le vāo tangata ma le atua na o Yesu Keriso. Mo TIMOTEO e lua fai upa e 5. Awa e toa tasi le atua. E toa tasi fo i le puluvanga i le atua ma tangata. Ya. O le tangata o Yesu, o Keriso Yesu lea. Ola na tato o mai e tato te whaala talata i le NOFOAIGA o le atua. Nga le tasi al tangata e whai ma puluvanga. E tu o ia e le vāo le atua ma tato na o Yesu Keriso. A ewa mai refi on pa e le atua. Olo no winga la, kako kakalo i kau ke ui atu ia Yesu Keriso. A whang mai la o le mele, e whaau o le anganga pa ia o le atua tato te talo. O na tato ui le ia Yesu Keriso. O ia le mediator, wha mai o ia o lo whai ma puruvanga i le vāo le atua ma tato. Aleluia. O le si vaenga taua e ke sau malo loto tele. Come boldly to the throne of grace that we may obtain grace that never runs out. Avai e alanga ele come boldly rumo le atua. Nga ke loa ke le yo mera e whale kong. Whale kong lo loko, whale kong lo whaku, whale kong lo kangaka, whale kong. Ke le yo mera e whale kong. A ora ke mga ke le me whale kong. Whainga kanga kong mai. Ai au mai foi. Pio mai fifefe. Aleluia lo. Ai ao olanga e malama ile taunga tele le lua personal relationship male atua. Onga e sauro le malo confidence i lumo ngo fali. E peru fafa u pasulu. Le mele ya tato fa ala talata tuai mal fa malo si le NOFOAIGA o le lo fa tunoa. Ina ia lo fa ina yo tato. Ia mau ai fo ile lo fatu no ai FESO ani mai yo na so te tawai. Ai. O mea ia. O le grace la ile tua never runs out. Amen. Fa wale mea le mga o ile akua. Mamalo loto. Mamalo kangaka. Le leilo attitude. Le leilo loko i nisi kangaka. E mau o ile loto fa mangalo. E mau o ile loto le loto alofa. E maua o ele mele o lo le fia fu kala o le skangaka a pa wanga le mele manga o ele atua au te vete to o le alofa tu no le akua e le kai uma. Hallelujah. Ma te fai atu fo le mene a fe va va i o ko le fonga kala e si di pe aku wai mai maua le kai mi ka ke o i mo le aku a fai fo i o ngai e ke ola se ola nga fo le e ke fai kio, e ke loko ke e ke wha mawalunga, e ke aru fai kala o lesi ka ngaka. Mai mawar kei mi kau ki oe, whai kako kakaro. Anga whai leno whai atea te oe. O ai tangata e me whai o kwa marikala whai whai SALAMO. O ai e alu atu i le maunga o le atua. Nga o tangata e mamao na lima, to e mamalo na loto. Hallelujah. So we access the throne by entering the doors. Kau ke ola le ngumar ngofali. Kau ke ola fiko. Kau ke le ui sisi awal. A e o so mai kukongo le whamalama. O e ngoi ma le whamea. A e ui le fiko koa. O e le fiko toa. O Yesu Keriso. A ka ko ui le fiko koa. E le aia se mea ele matala. O vaenga e tauna na e manatua. Number 1. The door of the blood of Jesus. EPERU furu fai o Suluiva. O le nei, le au soe, o tatou sao loto e ulu atu le mea e sili ona pa ia ona o le toto Yesu. O le faito toa lea. O le faito toa lea o le makua I pao fura. Pai ko koa le ka koki o mai ka ki o aku le NOFOAIGA o le alofa tu no le atua pe a tatou ua tatou fonda talo. O le toto Yesu. A whafonga mai. Therefore, brothers and sisters, we have the confidence to enter not because we are righteous, but because of the blood of Jesus. Wakako o mai la, ma le loto te tele, tatou te whaala te lata I le NOFOAIGA o le alofa tu noa, ma tatou whape atu, le atua o au le kangaka leanga ma leanga sala,
ai ona o le toto Yesu Keriso o te hui ai sa wina ia o mawhaia no luatu malo loto tele. Confidence come before the throne. O le whai te toa lona lua o le upu o le atua. Lua PETERU mata mua whai o pe lua ma le wha. Lua o le wha. Ia whaatele ina ia te o tau le alo whatu noa ma le manuia ilo o tau iloa le lei o le atua. A toa ma lo tātou waliki o Yesu. Ka pe ona fo ina mai ia te tātou ailo na mana atua o mea uma. E o ai le ola ma le ami o atua. Ilo tātou iloa le lei o le na wala au mai ia tātou ilona le lei e sili lava. Ona o lea ua ia fola ina mai ai o mea sili e se lava ma le au ngā. Ina ia tofusia whaatasi ai o tau i le ami o atua. Ina ua sosola ese o tau i le ami o le anga. O i le lalolangi i le tu ina nau. Ole whaitu to'olo na lua le upo le atua whamai. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of the word. Ole grace la lea e multiply ia ki oe will enable you to approach the throne. Amen. Grace multiply to you. This is the grace of God multiplied to you through the knowledge of the word of God, of Jesus Christ. His divine power has given us everything we need, and our knowledge of him who called us by his goodness. O le goodness a le atua na wala wina I tātou e mawhai e o kako whaalaka I le ngofoari. O le whai te to'olo na tolu. The door of thanksgiving and praise. Amen. Mai oko, kasi lea whai koko ai ese le maka ukia o le powerful keime o le talo. O le whai te to'a lea tātou te o mai e tātou te enter. Ka koke o akua I lunga o le atua e tātou te talo. O le loto whaafitai. Salamo selau ma le wha, samo selau whai upo e wha, pa mai a, ia tātou ulu whale atu, iona whai te to'a, male alanga fia fia. Male loto fia fia. Malo olo atu le loto a, male pese. Ia o tau vivi I atu I te ia. Ia o tau whaamanu atu I lona suafa. Kasi lea most powerful toa e mawhai o ngā entai ka kou ke whaalaka I le ngofoari. The door of thanksgiving and praise. O le mako ai pa vai o tau, tatu te talo, e le ngā kau wala au lea kua le meke mga awai. One of the most powerful door whereby we approach the throne of grace is praise, thanksgiving, tato uru fale ma le loto fia fia. Vai la ye, kasi la le me kau, a kau aku e whaifonga kalo, e kau kere uru fale mangi fōringa wha uu, kau kere uru fale mangi kako, me foi o kako aku le lava va, kau ke uru fale ma le loko fia fia, ma le alanga ma le pese, yoe, awa e yes kanga ka foi e pese, e ia rai pese au ka pese le lava, pese fai, o pese ko ai, ia o pese ala ia le, ko kiki a moe, ma le via moa sa vangoa, ia moe lo le fonga kakal. Kasi lea mea ka unga ke le il tangata enta I le e whaalakalaka le ngofali. You should always approach the throne of grace with gratitude and happiness and smiling on your face. Very important. Malvaenga muli muli. You, this is the most important thing. You as a clean vessel. Afonga la tol tala tuspa ia IAKOPO e 5 fai pas fuluono. Ia whaalia ia o tau ang sala. Ma talo le tasi mo le tasi. Na ia whaamalo ina o tau. Wanga tele le talo whaatawa nau al tangata mi o tonu. Afonga tova mai. The effective, fervent prayer of the righteous man avails much. E lela o whaasa moa kua.
O te talo o le tangata mi o tonu, o le makoa powerful la. E lera lau sea kia o kou le mena no whai elesi. O lea so lea no tinga ina ia. But the Holy Spirit dropped me this verse. And the Holy Spirit said, the prayer of the righteous avails much. I could drop my elea tua e te ule ngor kangaka. O kanga kulo pikiri kere fongi. O vai aku e pasa. I need your prayer. Because the Bible tells me the prayer of the righteous avails much. Yo, al tangata la na drop mai le ngangole tu oto. And the Lord said, the prayer of the righteous avails much. Oh, we learn to. Oh, Pastor. The prayer of the righteous avails much. Can you pray for me? No matter where you are, no matter where you come from, your righteousness or the righteousness that you so stand on makes your prayer very effective. Jabez was not a pastor. Jabez was not a prophet. Jabez was just another ordinary person like any one of us. Lord, bless me. Let your hand be upon me. Keep me away from evil. And the Lord answered the prayer. How powerful the prayer was, so short. I love it. God hears all prayers, but God answers to the prayer of the righteous. But the prayer of the righteous makes the Lord turn his face to you. If I'm really to al tato maftanga, but when I say righteous, I am talking about in every aspect. If I am relationship maleakua, relationship malokolua, relationship makangkai kongoloku, relationship makaikai, relationship makangakalai ngufu ye fitalo ifo kakova inga. Ole kako mafia loai o lo fa maongi le ku I vai o lo langa ile ngaka ile commitment to prayers, le commitment ile tua, le commitment ile suluai, le commitment ile taimi male tua, le commitment fa kaunga le opole ku. I tell you, yes, no one can be righteous like God. His righteousness can be our righteousness. But I tell you, afa pea ele le kako mafkanga male tua. His righteousness can never be effective in our lives. Prayer ministry, look after yourself. O tofoi. Faalongolongo ile mele amai le leo le atu. E kakau ile fonga kalu. Ona mala malama te tau ona poloka isi leo. Te tau na poloka isi leo la ile ka kaunga whaalongo ia. A wate vete te o leo ia ile ka kaunga whaalongo ia. A ele poloka leo nga. Ua kupu le whaalavela. E dominate leo nga. Lau whaalongo longo ilona si ufafonga.
Menga ka ua I kele lo whaalongolongo le leo le atua. Awa le leo atua. E mawhai na fiso soani e te oe. Te lango na ile mea lai fina ngalo ai le atua. Amanu ia le atua le tatou mawhitanga nei po. Talo ai le atua la kalo ai le ali. So soani mai. Ina ia mawhai o na a o ina pe tatou. A o la ufo ile atal sanga le tatou ufo talo. Please be teachable. Information are not just a piece of stuff that I give you. This is what makes you more effective in your calling as a prayer warrior. This is what make you effective as a prayer intercessor. My people are perishing because of lack of knowledge. Mai oi foi le te mai ile knowledge. E te le tua ia te oe ma whaangalo I lau whanau. Koe whafonga mai o oe le te ile knowledge mai e whaangalo ile tua oe malau whanau. E manga o mia le auanga I whaangalo ngaloa ile tua oe malau whanau. Ola ofisiri le to ele fefinge e kia lo fa ele fanga. So why a piece of information they are merely to help you get more knowledge and understanding so you could be more effective in your calling as a prayer ministry. That's the reason why I go and I study and I put them in notes, not for any other reason, but just to help you become more effective in your calling in the ministry. That this is not the end of what the Lord is calling you. I tell you, God knows. We never know where the next phase of your calling will come. But you are being prepared. You are being given enough information to increase your understanding and your knowledge of how to carry out your ministry. Hallelujah. Like all good soldiers, they are all trained. So se fita a ealu fita America fita a New Zealand, they all committed themselves to training. No soldier will go into the battlefield without being trained. Ka ko foila, ka ko ke o ko le battlefield. Wa uma na train ka ko ma o ina tato ele atua. So by the time we go into the battlefield, we know how to fight the battle. I fight ele ai. Ya longo winga lakka ko mkwale lope afenga fight le battle. God bless you. Famanuele atua tama. Famanuele prayer ministry nei po mato. Ola te talo le atua ia e foa ia la tau le loto nga wai. Ma le loto nau. Na ia fa tau nuina lau wala au yo la tau ola. Ai fo ia tuli vi inga ia te tama. We bless you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Amen and amen.